Dulu, saya fikir kad kredit ni penyelamat. Bila gaji tak cukup, swipe. Nak beli barang sikit, just swipe. Rasa seronok. Sebab semua nampak mudah. Tapi perlahan-lahan, bil tu makin naik. Yang saya ingat, jumlah kecil je. Tapi bila statement datang, saya tekan aja. Charge bunga, charge lewat bayar, semua masuk sekali. Setiap bulan saya bayar minimum je sebab konon nak tahan. Tapi hakikatnya, hutang tu tak pernah kurang. Malam-malam susah tidur. Call dari bank pun mula masuk. Dan masa saya nak buat pinjaman, skor kredit saya jatuh. Kena tolak. Masa tu baru saya sedar, kad kredit bukan musuh, tapi boleh jadi perangkap kalau kita tak kawal. Sekarang, saya belajar buat bajet, bayar penuh bila boleh, dan hadkan perbelanjaan ikut kemampuan. Kad kredit bukan lagi tempat selamat, tapi alat yang saya kawal.